paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana tuyang! Nana! Oh, apay aya, makauma ka mo. Ayab ka lang ayab dita. Umay kang arot dagasan, tada ikap tayo ita. Ah, nagkunakan ka nga umayak makiikap. Kunak ano umay kayo kan itataba dong? Tapurok tayo na dyan malinisan. Mabitlaan tadamagakin ni Badong no kaya na. Badong, kayat mo ka no, ti mapanagikap. Ay, dak kayat. Di na ka no kayat. No kasta, siyak lang, tima pa. Ay katun si kagayam tinagaga. Kunak ano umay kayo tumulong? Saan? Masadot kami at tumulong-tulong. Say-sayang lang, ti oras ko ang mapanaglinis-linis ita. Sa pinagpudat. Kawun mo. Ay, bayam, ngaramitin na ito opisyal na ita. Datayo kay day, ti paglinisin da. Kita ang Badong. Ado nga agpaiso tinapan naglinis. Bayam ida. Kaya da siguro ti mapudutan, kin mapanaw. Imbag kumaano da merinda. Patyamat no agpamerienda ni Kapitan. Ay, yawan, mabisinan ka lang aron. Mapudutan ka ba? Ay, talaga anariga ti agayab iti umay agdalos rigor. Wan nga rod kagawan. Dinagas ko pa yung dananatuyang kan tatapadong. Saan da akayat dagita ti tumulong? Sa bagay, ado tayo matkit day. Wen, saan kayo madanagan ta saan tayo mabisinan? Tamom, nagluto ni Maribanang iti merienda. Ay kat nagsaya atin no kasta. Ay, wen, nariga ti aglinis. Nang runa no kastoy nagpudot ti panawan. Ay sayang, nagiti saan ngay may. Ta saan da makamerienda kagawan. Apay ngay mare, saan kayo matanapan nakiikap, idi kalman? Ay na, masadot kami maray. Ay sayang, ta saan kayo nga imay? Anya ko matisayang dita. Ay kat naramanan nyo kumaakan ni Badong mo dyan lutok a merienda. Ay, ada merienda. Katuan, ay sayang, ta saan nyo ang naramanan kan ni Badong mo? Ay, unay mo't da jay akaruba main. Di naman laing bagbagang at dagayang merienda. Iso ati makunak, marituyang, inton sumarunong nga adda ikap. Umay kayo kan ni Badong mo. Kano ngay nga raw ti sumarunong nga ikap. Ay, damagam akan ni Mari Kwanang. Taam mo na ti schedule ti sumaruno a panagika. Ayun, ay ba na kita tataw? Tadi da pa ibagang adda magayang merienda. Iso nga rod ti kunakin ni Maribanang. Linis lang, matikunada. Di ka madanagan. Tamapan ko damagan kin ni Mari Kwanang. No kaanon tumanon ti panaglilinis. Why, inka damagay. Kun numabalay, damagay no anya klase a merienda ti dasarda. Apay ngay maray, saan kayo mat ngay may nakiikap? Iso nga rod day tatirasaw no apay nga imayak dito'y paraangan mo maray. Taw may ko damagan no kaanon tumanon ti sumaruno a panagiikap. Damag to ka ni Marikwanang no kaano manan ti sumarunaw. Kano anya a klase ti merienda? Ti ambok ket mabayag pa'y ti sumaruno a panag-iikap. Ay unay mo daytan. Apay mo ngay. Idi pa naglines, saan kayo nga imay? Ita, apurado ka, jay sumarunaw. Ay na, awan lang amin tinakaibagbagang at dagayang merienda. Tadagayam ni Maribanang, anaanos nga agluto iti merienda. Mabalin nga inton bigatan, ti panag-iikap, maray. Damagaman kin ni Marikwanang. Ay na, saan mo't mabalin na? Sanda kaming samong amin nakayat nga iraman iti merienda. Ay, saan mo't akas na, Maray? Kahit apay nga raw. Basta, inton sumaruno a panag-iikap, umay kayaw kundi Badong Mau. Wan, umay kaming tao. Rigor, nabasol mo ka na kami, kunituyang ka. Nay, awan mo't amo kabasol ko kada kayo tatapadong. Adda magayang merienda, hindi ikap. Sa mo malang mga imbagbagamay. Ay natata, jak amo nga da merienda ide.
Kaya't mula nga saan kami ang makapagmerinda. Ah, ay, sayang nga rod saan kayo anapan? Espesyal di naramid ni Kapitana Amirienda. Sa payuray mulay katawa. Ha? Ibagbagak lang mo. Intod maminsan nga gayam ka, iyon unam nga ibaga nga da merinda. Number 1 day ta. Tapno awan makun ko na da pari badong ken marituyang. Impaskilan ni Mari Kwanang ti may papan iti ikap inton bigat. Ay nasayaat met, Mariana. Tapno mabasa da marituyang kat saan da nga agreklamo. Agrik-reklamo dakit din. Asaan da kano anapakaamuan nga da merienda. Ay wen gayam, Mari. Insurat ko maan ni Mari Kwanang nga da merienda. Ay wala maray. Panset ko naman. Pansit kan Diyos. Wan maray. Dayta ti insurat ni Mari Kwanang. No kasta, sigurado nga adunto ti umay agikap. Ay wala maray. Inayon tanda pari badang ken Mari Tuyang. Nanatuyang, adda kayo mo dito paglinisan. Wan, dua kami kinibadong ko, ti kasasapaan. Parbangon pa lang, imay kamay. Imbagman tatabadong. Saan kami pa yun ang nagmulumag tanarigat ang timaunaan? Ha? Tangay, nasapa tayo nga imay. Rugyan tayo nga rudan, taglinis. Nagkuna nga umay kami aglinas. Ha? Saan kayo ang makiikap? O may kami la makimerienda. Ha? Sige, agpila kayo amin, tamaikan kayo iti merienda. Siyakman pa'y ti umuna, Maray. Unay magpaitan, sumingit kayo pa'y magnanatuyang. Siyak ti umuna, tanay, iyalaak ni Badungkaw. Sige, marituyang, si kanti umuna dito'y pila. Ay, kunakon ka. Kumarik na ito'y nagluto iti merienda ko naman. Ayan na ayan, ni badong mo, Maray. Dayjay man, Nakaturog samat ijay sirok ti kayo. Wun, Maray. Mayak ti uurukan na itay. Anyamot tayo. Awan mo't inararamid na nanatuyang kentada badong. Isuda pa ti imo na ang nagmerienda. Ay huwan nga rod Ninanatuyang, nagapapiras lang iti kuto na dita sirok ti kayaw. Ket ni pari badong ngay. Naturong Nang nagminto pa iti panagururok na, kabayatan ti panaglinlinis me. Ay uunay mo dagitan. Imay dalang nagmerienda. Ayunay mo dahito apansitin to yan. Awan magkarnida. Awan pa'y ramraman na ko ng kedi Ay, puro carrots tilaok na, ha? Makitam dahito apanang loko na kada tayo to yan. Agayab na nga da merienda. Ang awan mo't ramraman na. Ay, ramanan taman da ito'y tinimplada, ay Diyos. Langa na langay. Awan raman na dayta. Bah! Kasladanaw! Ada mo basit akulor na. Saan ang nasaya at da ito'y badong? Kanya nga ti plano mita. Agawitan, sayang lang ti oras kan panawon ta ditaw. Kaya gawitan. Ituloy ko ti maturog iji balay. Nay, apay ngay tanagawid mo tanda marituyang kan pari badong, Maray. Wan nga raw. Binagkat da matay aplagdan. Imay dalagayam naturog. Nasayaat matkit di at nagawid da. Saan da matatimulaw. Sapay ado pa'y tinasken amalinisan. Ay kat ituloy tayo ati aglinis. Uray awanda. Ayos, nalpas mo't lang ti ikap itangal daw. Ay, nalpasan. Wala na tuyang. Nagsapa kayo ba't anagawid ka ni Tata Badong? Kasano asan kami nga gaway? Saan mo't anaimas di pansay? Ore tada merienda tayo. Apay, di mo nadlaw akurang tirikado na. Saan tayo kumanadilawan? Saan anaimas? Nagregat taglinis. Ngam di impamiriendada saan mo't anaimas?
Oho, saan kami ton nga umay kin ni Badungkaw? Saan kami ana uyaw, kinituyang kaw, ana? Ibagbagak lang king ka, tipudnaw, nga awan ramaraman na Diyos. Saan ana uyaw ti kasta? Ay, dakas tagoy uyaw, ana. Hangam di pansay. Asinaw, tinang isagana iti dayjay. Ni Maribanang. Ibagam tuman inton sumarunong aglutaw. Kadwan na, tirikado na akarnay. Kahit pangalaan na kay nga rodma at iti irikado na nga adaw. Nagkado dita. Mabalim mga agtiliulatan ka nagiti agwalang-walang amanok iti karo ba? Ay, saan mo't anasaya ti kasta paray? Mabalain, basta mailaw ka karnay ijay pansay. Nya kita sana mabalining ngay. Inton sumaruno nga ikap, umay kayaw. Ay saanin ana. Ure no da merienda. Saan kami amapan? Awan tumanan raman na ti maisagana. Sayang laag ti oras. Iso asaan kayo nga umay? Saanin na. Nagsaritaan may kinituyan. Asaan may asayangan ti oras kin panawin may iti kakasta. Kasta ka day? Malangarod, ibagak ka ni Marikwana ang asaan na kayon nga iraman ni Jelistaan. Why, sanay. Paypaylain ngay. Adda ka nung amin kwarta ang maawat dagiti makiikap kay. Ha? Ay, ada. Manungay. Ay, ibagam nga raw, kini Marikwanang, tailista na tinagan may, kinituyang ka. Idinangag mo ti kwarta, nagalisto ka nga agpalista itinagan yaw. Why, ibagam kini Marikwanang, tada kamay, ti umuna nga ilista na. Ada itid ta kwarta, nangagba. Nangag ko. Apay, masapul pa'y ayang ulitin nga ibaga di kasi nagtilapayag ko. Sa bagay, basta kwarta, manggagbaw, ure ate yaw. Anya, mapanta ka di manang. Ay, kit mapanta. Nukas pangarigan tamang teda iti siya nga ribo ti maysa. Ha? O di adda mayawid ta 2,000. Ay, kituwi na. 2,000 ada, gusto ko naman. Kaano aya, tasap-sapaan tamanon ti mapan. Kasapulan kano ti walis kan anya managamit na paglinis na natuyang. Dagko na, ay pakpakawan ta gitugot iti kakasta. Kasapulan kano tapno makapaglinis tayo. Adulamay. Saan kayon sa amin nga mayaglinis? Umay kamay, nagkunakan ka asaan. Kan masapa kamin to, da kamin tumanan ti kasasapaan. Addan to kano itida akwarta ka nagti aglinis. Iso nga raw nga umay kamay. Payapayam mandamarito yang kan pari badong, maray. Ayan da aya. At dadamanin ijay sirok ti kayo, ang nakatugaw. Nay, kunak man no tumultulong da nga aglinis. Ay, nasa padang nga agpaiso asimbang pet. Ang saan damot at tumultulong, Mariana. Ay, kasanuda nga tama ikan iti kwarta no kastada may. Umay dala ang samot al-alaan ti kwartada. Naglawag jay imbagada ijay munisipyo maray. Saan ang maikan dagiti saan da ang makita nga aglinis? Ay, ket. At dangarod saan ang maikan iti kwarta, no kasta. Ayan na nga, jay iwaras da kwarta. Nalpas dan anagiwaras, nana. Na, apay ngay, asaan da kami nga inikankin ni Badungkaw. Saan kayo kanumot at timulong ang naglinis? Nagtugtugaw kayo lang, may. Ay, sana mabalinday taon. Nasken nga ikanda kamay. Ay, awandan Nagawi doon nagtinagiwaras. No adda reklamo yaw. Mapan kayo agreklamo, di munisipyo. Ni Kapitan Heng-Heng. Anak wanang, at damanan nakita ka naka-holding hands nga ubeng. Elementaryan samot dagijay. Oray siyak, at ang arod nakita nga obeng, boy and girl, kan naka-holding hands da, sana all. Ah, umapal ka, nana. Ay, ewan na. Bakit akon? Katjak pa'y napadasan tinaki-holding hands. Nagat padasan mo't Awan nga rod ti ka-holding hands ko. O di mang sapol ka. Ay, maisublik ti saritaan ko arog. Oh. Asinaw dagiti ubing anak kitam ang nag-holding hands. Dambot kan ambait.
Akin anak kadakwada. Anak damanang kulasa di tadaya, kan manong kulas di taabagatan. Dah, takakanagan da. Una na. Ay, nasken nga agronda kayo at anod, kwarog. Nasken nga amin nga elementarya kan high school. Kat addadan iti babbalay da kalpasan ti eskwela da. Nagri ka na trabaho day tangay. Isuda kit din ti bambantayan may. Agronda kayo lagmat. Kat kitaan niya no adag holding hands nga ubeng. Tapagawidan niyaw. Ay, isu pa yung inayon nga aramidan. Anusan yun Iti dayta nga aramidan yaw, makatulong kayo kadag iti ubeng wano estudyante. Mailiklik da iti makuna nga early pregnancy. Ha? Wan, agtitinulong tayo. Kasarita mi dagiti parents. Tabantayan da, dagiti anak da. At iti kapay maribanang. Nay na. Makapaawis ti banglo na. Ay, makakapkapi ak no kastoy ti banglo ti kape. Sige, maribanang, ang kapi ka. Apag isog tiyo umaymaw. Ay, Kalutlutaw day ta abarakap. ay nagmayaten maray. Sapay nagbanglaw. Un maray, with milk pa Nada pa'y nalintasa ba? Nagsaya atay. Nangalaan nyo nga'y iti saba. Mula ni badungkog di talikudan ti balaymay. Kano na gado ti mula na asaba di talikudan ti balaymay. Day, mayat man no kasta. Wan maray, mala, agkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Wen maray. Ay, un kaya maray. Nakitak damari kwa nang kandagiti kakadwa na kakagawad, mapandaag house to house. Kasta ka day. Apay ka na. Jak man ambukin ni Marikwanang, tagin lalain. Ha? Jak lakay kayat ita ni Marikwanang, tagin lalain. Day, apay nga'y. Ay, basta si kanti kay kayat ko ita Maribanang. Ala, agkape tangarod, maray. Nagimastoy kape. Nagbanglaw. Wan maray, di oray binigat nga umay kaagkape dito'y balay may. Ayos laeng, basta si kamaray. Maray, apay ang nag-house to house kayo ka no? Wad, Maray. Tanapan mi kinasarita dagiti parents, dagiti estudyante. Kasta ka day. Di mi ida nakasarita amin. Gaputa, busy damat. Para iti anya dahita aya. Kaya't mila ida apalagipan. Paistriktuan da kuma dagiti anak da. Tanay, ado ti makitkita mi nga oray elementarya pay lang kat adda ka holding hands da. Ha? Ay, waun. Adda nakitak iti kalman nga holding hands nga estudyante. High school da pay lang may. Ay, day takot nga raw. Kahit, anya nga iti kuna dagiti parientes ang nakasarita yaw. Wan, kunada mo't amin. Di kay pay lagpamiteng, tapno mamaminsan ti panagibagayaw. Saan kayo nga house to house? Awan nga min ti umay no meeting. Takaduan, kat adamot trabaho da, nga oray iti Sabadaw. Maanusan nyo lakit diti ag house to house? De, nasayaat. Ay, huwan maray. Anusan milata inton maminsan nga ag house to house kayaw. Ayaban nak ta sumurutak may. Wun ay nasayaat ano kasta. Wun maray. Tangay awan pa'y lang ni inteng. Tumulong ak ngarod para iti barangay. Naulima kang taglawlong, Chief. Kinawan mo itong makita ta at tao iti kalsada. Kasano nga ruday? Agawitan? Wain, nagawid siguro dagiti pada ta nagronda. Mala, indan. Ay. Chief. Ha? Kada dua atao itayo. Nakatugaw damay. Kasla babae kang lalaki. Mala, asit ganda ita.
Oy, anya ter aramidan nyo dito igit ti kalsada at dingkaw. Kwa, manong kwano? Anya ter aramidan nyo dito. Kat na alas 9 ni tirabi ay. Ag-date kami, manong. Ha? Ha? Ay, agawid kayo kit din. Kat na rabi ay. Di pa nag-date, aldaw, saan na rabi ay. Kan ubing kayo pa'y unay para ti day ta abanag. Kunak namin nga break kamin. Saan namat akayat? I love you nga, Rod. Apay nga break ta. Ngala, itulod na kayo na di babalayaw. Dis oras ang tirabi ay. Ang manda kay pala ang ditiruar. Agasawa kamin kini girly, manong. Agtaray kami kano. Anya? Agtaray kayaw. Ay, Saus. Pangalahan nyo nga iti igatang nyo iti kanin nyo, no agtaray kayaw. Anya kay ko matitrabaho amastre kanyaw. Ken ubing kayo pa'y. No sana nga agbidawt. Kinsipay lang titawan yaw. Nasay saya at no agiskwela kayo pa'y. Sakbeng agasawa kayo. Nagubing kayo pa'y lang. Mala, itulod na kayo ni iti babalayaw. Tinasaya at marituyang, sumurot ka kada kami kada marikwanang. Intay ag house to house. Apay ko mga agsayang ak iti oras di tangay. Awan matlat ar-aramidam. Ada ka di sweldo tayaw nga ag house to house. Awan, anggam tulong tayon iti barangay tayo. Tumulong ta kadagiti kagawad nga ag house to house. Tapno palagipan tayo dagiti nanang kantatang iti pagtaengan. Apay kumangay. Kan anya ti karbengan tayo amang palagip kadakwada. Kat adamatan panunot da. Kan biyag da dayta. Anya ti bibiyang tayo kadakwada. Wen, mare, ang palagipan tayo laeng idaa. Sigay in kayo ratan. Agbambanuga la ditang awan matswelda. Alang rod, si kati makaam mo, no di mo kayat ti sumurot. Angam siyak, sumurutak, takayat ko ti makatulong, nga uray basitla abanag. In may kame, ading Salome, takayat da kayo apalagipan, may papan kadagiti anak yaw. Adda nga min dagiti teenager ita, kat agsikog damutan. So akayat da kayo apalagipan. Tapno mailiklik dagiti anak yo iti saan a maiparbeng nga aramid. Ay katwan maawatak ti kayat yung ibaga. Nasayaat no kasta. Nang runa kat pasig ababay dagiti anak yaw sa lumay. Wan nga rod kagawad. Kat maawatak ti kastoy apa nag house to house yo. Tapno palagi panda kami anaganak. Wan nga agpaiso. Adda dagiti masiksikugan itan nga oray high school da pay laeng. Hawen. Iso akitaan nyo dagiti anak yaw. Palagipan nyo kumakanayon ida. Taliklikan da pa'y tibanag ama kapadadaan iti eskwela da. Wan nanabanang maawatak. Addan sa boyfriend tay inauna nga anak mo, Salome. Adda kagawad, ngam nasingpet day jay. Takalpasan ama itulod na di anak ko, agawid matan. Agkuy-kuyog daman iti pagadalan, ngam agpatinggadala dita. Agkuyog da nga agmerienda iti reses. Ken agkapanganda iti lunch. Ken kalpasan ti klase da iti malam, agawid dan adagos. Nasayaat no kasta. Ken kanayon ko iti apalagipan. No kasta nga awan pa'y di anak ko iti alas 5, awagak adagos iti cellphone na. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kanayon ko apalagipan dagiti anak ko. Awan nga rod parikot. No kumakaskan ka amin anak-anak, di nasayaat. No pa'y kasta, addalat ta dagiti subog nga anak. Amas importante kadakwada ti makiayan-ayat ngam ti panagadal na. Alang nga rod sa lumay. Tumulong ka kada kami amang ipalagip kadagiti padam anak-anak. Tapno saan da abay-bayan dagiti anak da. Nasken abantayan da dagiti anak da. Tapno jay laeng panagadal dati ipang pangruna da. Ha, Rigaw, kita mi jay bandaaw. Nay, anya ter arabidan da di ababay dito igit ti deraas. Jesus, delikadaw. Umay ka, darasong Rigaw, asit kan tati babae. Wanchit, Ay, babae, mabitlaan. babae! Saan?
Ay, Miss! Anya ti aramidam ti tao eh. Panggap mo ka di ti tumpuak di tadiraas. Masikog kami. Ngam intarayan lang tayo nakasikog kanya. O kahit tanggap mo, titumpak di taderaas, kasta kaday. Wen, gapot na pinapanaw da tananang kantatang ko. Awan serbi ti biyag ko. Gapot ali nagsitakon nga anak tananang kantatang ko. Ay, madi Kay kayat kon ti matay. Ngam ti awan mas no papagturungag. Ay, dakas ti kayat mo nga aramidang. Saan da kalaptan? Talaga ang kayat ko dito puwag ni taderaan. Ay, sana, sumurot ka na kami. Nuli naksidda ka dagiti naganak mo. Sumurot kan ka na kami. Da kayo ka dito magdar nga amati si ko. Ni isaan. Ngam tulungan na ka. Ta sana may parbeng ti kayat mo nga aramida eh. Anyay tayong tinagan, Mau? Joy! Joy, tinagan ko! Anday, dito'y pailang balayo ang makipagnaad ni Joey. Ay, naala Dito'y laptan, ngam ti agkatang-katang. Oh, Joey, agnaad ka pailang dito'y balay daan ti banang Tamapan mi kasarita dagiti naganak, Mau. Wan manong kwarog. Sige. Agnaad ka pailaang dito'y balay, may Joy. Saan aparikot kanyak dayta? Inkamin kinirigaw ran ti banang. Tadagasan mi pa ininanakwanang. Tada kami ti makisarita iti naganak ni Joey. Why, tuyan. Ni kanukwaraw, tinakasikaw, ijitanda ni Timpok, iti diraas. Ha? Naamamot dayta ba daw? Kuno siya tinangiwaras iti dayta. Kaya't mo asawin, nagparbo ka manan iti sir. Kagpuno mga may, ay, una yun ni Kwaraw. Ubing mo, ginapili na si Kugan. Basta, si kagayam tinagtaudan dayta at chismis. Katun, kasta tinangag ko ako na ni Kwaraw. Aya, Dayjay man kit di a babae, takinayat na ni Kwaraw. Anya ngay, masikugang. di asawain ngamin ni Kwaro gay. Uray ta, single mate. Saan nga ron akayat dagiti naganak tay babae? Di da kaya ni Kwaraw. Iso aday jay, pinanggap jay babae ti tumpok jay teras. Mayatang ng tibanang, nasulbaran ti parikot ni Joey. Pinagawid mo't langan dagiti naganak na. Ay, day takit nga men. Tajay lamakidi, day ti inararamid ni Joy. Nagsardang payag nga agadal. Ang madamad yan ang nagkwantay. Agasam ta nagwaras gayam asak ti amati sikog ni Joey. Ay, nga road. Kasta mat tinangag ko. Sino nga ta tinangiwaras iti dayta? Mamuak lan wasinaw. Siwa kag tingiwat na. Sa ako irwar ti dila na apagpigadan. Wan marikwanang, kasta tinangag ko, ani Kwarog ti amati sikog ni Chowi. Siguro, si kaman ang tinagtawdan daytaan niya. Wan, ngam kasta ngamin tinangag ka. Ay, una yan dayjay ajoy. Ang Sumardang kan. Nay, apay akatsinan na. Anya katsina nasasawang. Si Mingit ka dagos, ajak pa'y nalpas ti bagbaga. Ay na, nariga ti makabasbasaw. Di ka mangirabraman. Basta agpaysaw ti bagbaga. Agpay subad kan saan sumardang kan. Tanariga ti makabasbasaw. Ket, kasano, Kwarog? Nakasarita yung dagiti naganak ni Joy. Unantay. Ket, anya nga iti kunada. Sanda kanwa nagliway anang palagay kanang bagbaga kini Joey. Uray bantayan da. Ang maglibas kanulat tamay. Ay, Iso aday ta. Kasta tinagbanagan na. Nagsikaw. Ngam pinanawan tinakasikog kan kwa na. anya, Pinapanaw da ni Joey. Takayat dalanga ikan iti pagnakman na. ang maday, tikas jay nga inaramid da. Anya nga no saan nyo anaabutan ni Joy, katimpuak ijay deraas.
Didakdakas, tinapasamak. Sanda ka numatanam naman na kasta ti aramidan na. Ala, taibagak gan ni Joy. Amabalin nan ti agsubli, ije balayda. Unantay, itulod tayo iji balayda. Adda kami, Mr., Mrs. Intulod mi ni Joy. Agyaman kami, kagawad. Agyaman kami, kagawad. Katita, kaya't ni manan nga ipalagay, Mr., Mrs. Noan niya tayo nagsasaritaan tayo iday, katumpalan niyo kuma. Kat adaditan, iso nga aklunan yawn. Kat si kamot Joy, saan ko man ang maulit, wan? Uwing kagawad. Kalpasan di pa nagpas ngay mo, ituloy mo ti agadal. Tapagadalan da kamot dagiti nagandak mo. Uwing kagawad. Lagdalagay pa mo kumadagiti amin na balakad mikan ka tapara iti pagsaya atam mo't lang. Wan, manong kwarog. Kumusta ti pa nagrundayo iti rabi kwarog? Awanan ti makita mi nga agtatambay atin ijar, nana. Nabagaan mo tin dagiti amin na naganak. Abantayan da dagiti anak da. Tapno saan da ngagpakpakarabi Tamay sa dayta apakaalan iti panagsikog dagiti babae. Ay, wan nga road. Kat sapay kumata agtulnog mo't dagiti anak. Tapara mo't laeng iti pagsayaatan da. Ay, unay na ya. Uray ngamin elementary. Kat adda kahulhulding hans na. Sana all. Ha? Un nga raw, nana. Sana all. Data kumamot ti adda ka holding hands na kwarog. Ay nga maawan mo't. Anya ngay nga raw. Kastoy matigasat ta, nana. Ti single forever. Uray kaayan ayat la kuma. Ang awan. Ay, single forever at talaga. Ni Kapitan Enteng! Badaw, abdan ni Kwaraw, simbang putan. Ayos, itad nanton titangdan ko anang bantay ye balay na. Ala, hinggang arod alayanan, titangdan mo. Taigatang mo, iti bagas kinsidaeng. Mapantadwa tabaring adda pa sa lubong na kadata. Sige mapantang aruday. Tuyan. Saan nga ta amadlaw abimasit niya iti manok na? Saan nanto na madlaw dayta? Danag mo na ya. Ken ado pa tinapan mo yung lako agamit na. Amangan mo sa pulin na. Nalakan tulaeng arasunan dayta. Ala, intan ijay balay ni Kwaraw, ta siguradong adda pa sa lubong na. Aw, at iti pasalubong ko kada kayaw. Nanatuyang. Tatabadaw. Kas panagyaman ka, tada kayo tinagbantay dito'y balay ka, kabayatan ti kaawan ka. Ay, wun binantayan mi nga usto to'y balay mo. Sige, itid kunto titangdan mau, nana. Itad mo itan na. Kurang ti kwarta kita. Inakto pa agwidraw. Kano ngay nga rod nga itad mo titangdan ka? Inton lunis ti malam. Hindi ka pala dimbagas anagwidraw. Inton lunis ton nga raw. Inka nga rod umutang iti itangdan mo kanya. Inton lunis ko nakmait. Diyak kaya ti umutang. Iso nga inton lunis taon. Mala, ipasiguradong nga raw nga itad mo titangdan ka, Un ka day, di kagdanag. Itid kun taon. Antay, apay ngayon nagaduti na po kawin di balay ikaw. Tay di saksak at ako ray, awan mo tay. Da, electric kettle? Unantay, ura di rice cooker ko akabarbaraw, ajak pa'y na us-usar. Day, apay ngay? Ura tay electric cup kaw. Electric ka? Ada ayamot kas ka? Unantay, jay di saksak at asak. Pumudot tinagyan na, no isaksak ko iti kuryentay. Na, Kantay electric chair kaw. electric chair? Unantay, dahi tayo pumudot ti bagim no agtugaw ka. Ay, unay kan. Electric chair ayamot day jay. Basta, ado tinapukaw iti balay kaw. Ay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Ni Marituyang
Taiso ti tinangdanam amang bantay ti balay mo. Bayat ti kawan mo. Kaya't kula nga maamuanan tay. Sige. Ilistam amin anapukaw iti balay mo. Tapaayab yaw ni Marituyan. Tagtutungtong kayaw iti barangay hall. Word, Marikwanang. Nagadugayam tinapukaw agamit ni Kwarog. Kasta ti imbaga na kanyak. Addan agtatakaw? Ay, kat adda ah. Sino nga ya? Kat adda mo tagabantay iti balay na iti nagbakasyon. Ni Marituyan titinangdanan ni Kwarog nga agbantay. Kaya't nakadi asawan, asaan ang nagbantay ang naimbag ni Marituyang, ta sinarrak ti agtatakaw ti balay ni Kwarog. Ay, awan mo't agtatakaw dito'y kabildatan. Wano? Diyay nagbantay ti mismo ang nagtakaw. Kinunamon, Mare. Ay, kastamot ti atap ko. Ay sa bagay, narigat ti agsasaaw. Tawan mat ebidensya. Angam no talaga ang nagbantay ni Marituyan. Di awan ko ma, tinatakaw. Ang mga nurabi ang nagtakaw da. Kasla dakkel ti pamatik. Animat lamari to yung tinagtakaw. Maamuan tayon tumutlaang inton agangay, Marikwanang. Umay kayo na, taikang kayo ti kaninyaw. Nay, abay ngay. Bimasit ti bilang dagiti manok kao. Nagado idisakbay ang nagbakasyon na. Ita, bimasit dan. Nay, abay ngay. Ayan ngay dagiti nagado nga upa. Kwarog. Ni Ina kulasa. Ay, da kayo matgayam, Ina. Nakitak ni Tuyang anang tiliw iti manok mo, iti pakpakanan na. Anya? Wain, namin ano ang nakita ka ng tiliw. Siguro, sidsidaan da kan ni Badung na. Gapo tayo tinaminsan, nasabat ko ni Badong, kat ada manok abit-bit na, dua nga upa. Kasta? Wain, di na magkono partsyon na, katuwan ko na. Ay, nagalasain. Kanayon ko makita ni Tuyang agtiliw iti manok mo, tunggal agpakan, silwan na. Ay, isumat lagay mabimasitan dagiti manok kao. Hanggang di mo lagtan ibagbaga, asyak tinagipulong kan ka. Wanina, katagyaman at imbagam dayta. Si kang ako man ti pinagbantay ko iti balay kao, Ina. Ay, awan parikot no di Tuyang ti pinagbantay mo. Gamti maday, at idugma ti ima na. Panagtakaw ti kasjay nga aramiden na. Kasano itan to yan? Anya ti ko na ni Kwarog tasimang putay. Anya kumangay, kabinantayak mo't anaimbag ti balay na. Ay, sa bagay ah. Saan mo't anapukaw ti balay na? At dapay mo ilaang iji nakaituunan na. Ngam tuya. Amangan mo numadlaw na. Nga ti inla ko magamit na. Di ba ka natakaw? Basta tagtagarilak ta, Badong. Kaya nagiti manok na. Amangan no binilang na amin. Amangan no nadlaw na. Nga ti kurang. Basta tagtagarilatan, Badong. Tauray agungod, awanin mabalin na. Ay, sa bagay ah. Sigay tarumwara. Inaksingiran ti sweldaw, anagbantay iti balay na. Waraw, ayan ti sweldaw. Saan ko pa nga ito ti sweldaw? Na, apay ngay, nagbayag mo tal. Igatang ko kuma iti bagas mi kinibadong kang. Basta saan pa nga ita? Itid kuntulat ta. Na, madi ati kasta. Yag mo kidain ta igatang ko iti kanon mi kinibadong kaw. Tasipod pinagbantay nak iti balay mo. Saan ako na nagtrab-trabahaw. Tada ito'y balay mo ti binanbantaya. Ita, di mo ita ti sweldaw? Itid kunto ko nakmait. Hanggang saan pa nga ita?
Kanaw? Basta itid kun tao. Mala, ingkanta da papanak. Ay, sadak apo manaw, no di mo itad ti swelda. Itid kun to inton sumang petak. Nagsubli kan to inton bigat. Tainak mangirwar iti kwartak. Imbagam day taa. O sigay, agsubliak inton bigat. Oh, Chief, si kamot day tamasabat ka. Papanam? Inakagsapaw iti mamuyaw rigaur. Takayat ko amamuan, no asino tinagtakaw ka dagiti gamit ko iti balay, di awanak. Nagtakaw? Impabantay ko kininana tuyang ti balay ikaw. Ngumkaskas di nga da nagtakaw. Ti ka di dakkel a rice cooker, electric kettle, kaldero, kan... Jakon malagip ti daduma. Why? Amom ka din no asino ti agtatakaw. Kat no inla ko ni nanatuyang igistor ni Christy nga ading ko. Anya? Uy, kat ilakla ko mat niya ading ko iti medyo nanginaa. Tak kabarbaro damat nga main. Saan anaus usar? Why? Saan ko pa ilang ngay usar dagi dyan agamit ka? Umay ka, inkakitaan no talaga ako kwam dagi dyan. Wan kwarog, ila ko kanyak ni Nana Toyang dagita a kaldero. Kanda dumapay. Ay, nagalasain. Kasano ang mamati ako kam dagita? Sige, kita anday ta rice cooker. Adda nakasurat a litra iti asidag ti pagsaksakan na. Litra kay iti nakasurat. Kitaak man? Ha? Adda nga agpaiso. Kanday ta kabarbaro a kaldiraw. At damot nakamarka a litra kay dita. Kitaak nga rod. Oh. Kita mi ti pagigaman na. Ha? Wan nga agpaiso. Adda letra K ang nakasurat. Amin da kita naka-display. Kukwak da kita, Kristay. Nagalasan ni Nana Toyang? Kunana ako kuana. Adi na inususar. Ila ko na kano, ta nakadulin lang. Ayam ita, tinakaw na gayam. Mano amin ti pinangbayad mo kadagita gamit ka, o Kristay? Kwa? O sige, mabiit lang takwenta. Chief, anya nga itati aramidon. Idarom mo ka din ni nanatuyang. Nasken nagmulta iti inaramid na. Nagalasan ti aramid ni nanatuyang. Un nga raw, nagtalakakin kwa na. Ngam tinakawan nakmat gayam. Amangan no awan makandan, Chief. Uray pay, sana may parabang tinaramid na. Ngala, ipabarangay mo, Chief. Ay, kasto talaga ti aramida. Mamultakit ko tap na agnakad. Adak madain tapno singirat ti tangdan ka kwaraw. Naalamon ti tangdan mao na natuyang. Sobra-sobra pay. Kasano ko ma? Dagiti manok ko at tiniltiliw mao. Ha? Isumot laga mabimas iti bilang dagiti manok ka. Ta tiniltiliw mao. Sino mo tinagsang ati dila na nagkunay ti dayta? Ay, sana nanaskon ngay bagak. Ay sana puno dayta. No agdwa-dwa ka kanya. Apay nga raw, asyak pa'y lati pinagbantay mo iti balay maaw. Sika tinagkunatang danan ka, tabantayam ti balay ka. Tawan ni gatang yu iti kanan yaw. Ngam kastoy mo't gayam ti inaramid mao. Kag binantayak mo. Nagadot iti tinakaw mo iti balay ka. Malaksid ka dagiti manok ka. Tinakaw mo pa'y dagiti gamit ka. Rice cooker, kenda dumapay. Ha? Isong agkikita tayo di barangay haul na natuyang. Agdagot iti 6,000 ti imbayad ko kanina na Toyang. Kadag iti inlakla ko na kanyak agamit ni Kwarog. Kat ita, marituyag, anya nga iti makunam. Nay, saan mo ta? 1,000 lang mo. Di mo man nainayunan, Kristi. Pag may sandak sa mutan. Adalistaak ditoy, Nana Toyang. Kanoan niya a date kan oras, nga inmay mo inla ko ti gamit ni Kwarog. Ay, naamok la ko maagamit ni Kwarog, dagiti inlaklakom kanyak. Saan ko kuman aginatan? Ha? Ita,
Anya ti kayat mo ang mapasama, Kristey. Isublik dagiti gamit ni Kwarog nga inlaklako ni Nana Toyang kanya, kagawad. Ngam, masapol nga isublimat ni Nana Toyang, dagiti mayad ko. Agdagop amin iti 6,000 pesos. Ay sana mabalain. Anya ti makunam, Kwarog. No di na isubli ti kwarta ni Kristay, nayunan tayo ti multana. Anya? Ay, Marituyang. Agliba ka kadipay laeng, kat adan ebidensya. Ay, kuamaray. Ay, isakit nakmut tagkumari tapay mga raw. Agkumarit ang agpayso. Gamsaan ko nga ayunan ti madi nga inaramid mo. Iso ano anya tikid daw tinagreklamo. Iso ti matungpal. Da kami amin nga opisyal nga adda ita dito iti masuraw. Tangay awan pay laeng ni Kapitan. Kat noan niya ti ibaga ni Kwarog, iso ti masuraw. No mano ti bala or ti panangila ko nakadagiti gamit kaw, kas di mo ti multana. Oh, nanggagmaw Marituyang. Di pa'y kadublay. Sabali ti multa, sabali pa'y ti isublik a kwarta ni Kristal. No di ka agmulta iti kwarta, sige nga raw. Ag-community service ka nga raw iti makabulan. Agdalos ka kadagiti kanal dito'y barangay tayaw. Anya? Agpili ka, Marituyang. Ay unay kamutan marikwanan, di nakpay isakit ako marimag. Manipod ita, santan nga kumaray. Awan kayang panang isakit mo kanya ka kumaray. Day takit ti kunaking katuyang. Na nagaramid ka man iti pagdaksam. Sumardeng ka man si Kabadaw, tadwataan na iranaw. Pangalam nga ro iti kwarta pagmultam ngay. Kunti sublim a kwarta ni Kristay. Tulungan nakmutan na ba daw? Ingka pala isalda je bangkag ta. Ay, saan na mabalid Saan saan mo amasa ka? Basta ingka pala isalda. Ay, saan amabalay? Ay, makamukan nga grimidyaw. Inak ibibiyang. Kaya't mo asawan, dinak matulungan. Idin to tadwata iday ana iranaw. Ay, uray pay. Makaamukan iti parikot mo. Awan bibiyang ko iti dayta. Marikwanang tulungan na kumamot Diyak kaya tiyag community service. Nagregat tiyag dalaws ka dagiti kanal. Anya ko mati maitulong ko ken ka, Marituyang. Kasarita tani ko araw. Tay babawi na ti multa. Ay na, Mare. Nalpasan ti panagsasarita tayo iti barangay hall. Kat ipagpagapumay ti panagkumari tamaray. Tulungan na ka, tapno tulungan kan tumaw. Amo, Mare. Tulungan ka no nasaya ti aramid mo. Ngamawan bibiyang ko ken ka no maday ti aramid mo. Wawan pa'y serbin mo't ako maray. Opisyal ka pa'y mo iti barangay. Sige. Sawam ti sawam, Maray. Awan kat serbim ako marya. Manipod ita. Talaga alipatan kan ako maray. Tapnoan niya. Tapno oray dagiti utang mo dito tersina kat lipatan mo tan. Sana mabalain. 2,000 ti utang mo ditoy. Manon abulan ti napalabas. Ngam di mo pa'y nabayadan. No cash. Mapan kay ti sabali nga store. Ngam no utang umay ka kanya. Ay basta. Aglinipatan nga kumaray. No kastati ko nam. Bisigay. Ngam. Agbayad kanto iti utang mo dito tersina. Tanusan, paguyod ko tay may sa akaldeg ni Badong Mau. Amo, Maray, no dakas ti aramid mo, dakas mo ti pagbanagam. Iso nga ita, agnaknakam kan. Uray addan ni Inteng, Marituyang, saan na ka akanunungan? No di kat surutan na ti umno. Maday ti naramid mo. Iso nga ita, nasken asong bata. Amok daytan maray. Iso nga imayak ta umayak umutang iti kwartam. Tapno malpasan ti parikot ka. Umutang ka? 12K kumamaray. Sana balay tabayadak taw no makaapit ni Badong ko ijay bangkag na. Ay, sipay ni pari Badong.
tamapan lang iti multam ti paglakwan na iti apit na. Sana bali Adda nga agpay so kwartak, mare. Ngem, adda na kaisang ratan na. Adda maturnong ko, gapo iti negosyok a beauty products, ang Jack ipautang ken ka. Apay ngay maray, di na ka di kayat atulungan. Sapay agkumarit Ay, pasensya kan, mare. Ang saan ka apautangan? Apay akasta ka, kunak man no agtitinulong dagiti agkukumaray, ngam di dakmat gayam matulungan. Imot kayaw kinikwa ng baa. Ay, sorry, Marituyang. Ang talaga asaan ka amatulungan. Nukasta, aglinipat tamutan nga kumaray. Dekan pagan ano akumaray. Hay, anyabot ten dagiti robot dito igiti kanal. Ha! Salbag tumadagi jay ang marikwanang kan maribanang tadidak pautangan. Di sana ko mga community service sa kastawi. Ay! Nay, tuyang. Dito'y kakading agdal-dalaw. Tuyang, agdalos ka. Na, sa dino ti papananyaw, tanakapulis kayaw. Ing kami ag-shopping ijay ilay, Tuyang. Paspasikatan da kaday maray. Di nakawagan iti maray. Gaputa si kamat lang tinagko na, nga aglinipatan nga agkumaray. Sige, intan maribanang. Inta aguray iti paglugan ng tangag pailay. Labsantan ni tuyang tapno makapagdalos dito'y kanal. Badaw, tulungan nakman nga agdalos ijay kanal tirangtay. Tapno mabibiit amalpas. Amumot abisyak, ijay bangkag. Mabiitan, di pa nagapit ko iti mulat. Alang raw, agapit ka. Tati mapaglakwam kat ibayad ko iti multa. Ay, sana mabalay. Basit lang ti mulak kita. Ang mga numano lang ti mapaglakwat. Anya? Halaki dahin, ituloy mo ta community service. Gunggo na ma. Kasta ti ko nam ita kanya. Idin to tadwata na iran-ranod iti tinaktakaw ka. Way, ngam si kalatan ti community service. Tabi siyak, iti bangkag. Ayan niya kabutin ba daw? Awan pa'y serbim nga asawa. Ang sinatan! Sige ang sinatan, nuday tatikunan. Kano, ang sinata? Di nakgayam ay ayatan. Sigay ang sinatan arutan. Hala, awan na sakit abakrang kaw. Sina, no sina. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?